Laki Turšijan, stručnjak za preciznu poljoprivredu, diže dron u Sremu, DJI Agras T100, a iza njega kućerak u Sremu. I kaže, ona sad pesma treba pustiti u pozadini. Ima jedan kućerak u Sremu, zidan je od blata i zinata. Ali danas ne govorimo o navigacijama, iako je on dobro poznato lice kada su u pitanju sektori navigacija, već o dronovima. Pogotovo krene setva, a tebi a meni zaškripi. Lazar Turšijan, Lazar Turšijan, moj drug, brat i prijatelj. Laki, evo danas smo izašli prvi put da vidimo kako izgleda tretiranje ratarskih usjeva sa dronom, pa da nam kažeš nešto više detalja o upotrebi dronova u sektoru poljoprivrede. Tako je, Gorane. Navigaciju smo apsolvirali. Prošle nedelje smo bili ponovo podsjetili i obnovili gradivo od prošle godine. Bacao si đubrivo, naučio si, nadam se, setva još nije krenula, ali do setve ima šanse da zaboraviš. Tako da zvaćeš ti mene ponovo. Sad smo sa dronom. Sad moraš da naučiš dron. Kako se koristi. Dobro, evo, ja sam tu, ja sam dobar učenik, ja mislim. Pa, vidjet ćemo. Dobro, ajde da mislimo, da pretpostavimo da jesam. Da pretpostavimo da jesam. No, šta kažemo, u prednosti upotrebe drona u poljoprivredi, prvo za ratarstvo, da čujemo. Pa u suštini dron kao dron je tehnologija koja je još uvijek mlada, tehnologija koja još uvijek dolazi. Evo, konkretno ovaj dron što vidimo ovdje je predstavljen prošle godine u novembru na Svjetskom sajmu poljoprivrede u Hanoveru, gdje smo imali šanse da ga vidimo. Tamo smo pričali sa njihovim ljudima, sa njihovim komercijalistima tamo, sa inženjerima iz DJI-a gdje su nam objasnili i pokazali šta ovaj dron može. Evo, prošlo je nepuna, koliko je prošlo? Par mjeseca. Zahvaljujući momcima iz precizne poljoprivrede, našim prijateljima koji podržavaju naš serijal, imamo priliku da jedan ovakav dron vidimo i na poljima, evo, Srema. Otkud Srem, ali ne znamo zašto Srem, da, ne znamo nekako... ne, zbog čega, zbog konfiguracije terena. Srem je brdovit, kao evo i sad što ćemo imati prilike da vidimo u ovoj epizodi. Nije namešteno, ali nekako nam se uvijek zalomi Srem. Tako nam se zalomi. Da, dakle, evo, ovaj dron u Sremu će da leti danas, da vidimo šta on to može, koliko može. I još jedna važna stvar, pričali smo o uštedama koje dron pravi i kada poredimo traktorsku prskalicu koju svi koristimo i recimo dron, šta možemo reći? Pa ono što je ključno za reći, to je da dron nije tu da zameni prskalicu. Znači, prskalicu ne može dron da zameni, prskalica će se i dalje koristiti, dron treba da gledamo kao alat. Kao što je precizna poljoprivreda alat, a ne nešto drugo, tako i dron je samo alat koji pripada tom, ajde da kažemo, sektoru precizne poljoprivrede koji nama omogućava da radimo kada ne možemo sa klasičnom mehanizacijom, kada je blato, kada su putevi loši, kada ne možemo da priđemo našim parcelama, a moramo da odradimo tretman. Tu nam stupa na snagu dron. Znači, dron je nešto što treba da gledamo kao dopunu i kao pomoć. Ja sam čuo nešto da kažu kada imate tragove, recimo traktorskih prskalica, kada se proračuna to u određenim matematičkim proračunima, da izgubite negde na 100 hektara otprilike oko 3%. Dakle, na 100 hektara površine, kad imate tragove od traktorskih prskalica, vi izgubite negde 3% površine, što je recimo 3 hektara. Tako je, to neke, ajde da kažemo, računice su zavisne od širine pneumatika, sve to kad se uzme u obzir, ali neki proračuni kažu da na stalne tragove, evo recimo u pšenici, pošto je sad, evo aktualan još malo prvi tretman pšenice, će se raditi, znači na te stalne tragove imamo od 3 do 5% gubitke na hektar. Po hektaru? Po hektaru. Dobro. Kada to uzmemo neku računicu od 100 hektara, da uzmemo taj minimalni, recimo, procenat od 3%, znači to je 3 hektara koja mi gubimo na stalne tragove od tih naših 100 hektara. Da to sve preračunamo, da uzmemo neki prosječan prinos od recimo 10 tona po hektaru, prošle godine smo imali takve prinose, pšenica je bila, prošla godina pogodovala pšenici, imali smo jako puno slučajeva gdje su ljudi i preko 10 tona imali, ali da uzmemo 10 tona po hektaru zbog lakšeg računanja i tih 3% koje mi izgubimo, znači mi imamo 30 tona na tih naših 100 hektara. Tako je, 3 hektara puta 10 tona, 30 tona. Puta 20 dinara, 600.000. Dakle, oko 5.000 evra na 100 hektaru mogu da se izgubi na tragove. Tako je. Dobro. Što moraš priznati nije ni malo zanemariv. Slažem se. Trošak, ako znamo, vrlo i uzmemo u obzir sve cijene inputa, đubriva, repromaterijala, zaštitnih sredstava, cijenu goriva, sve to ako stavimo na papir, ušteda od tih, recimo, odnosno gubitak, da kažemo,
na tih naših 100 hektara od 5000 eura, mislim da može daleko pametnije da se iskoristi. Apsolutno. Ne mogu da ne pitam i ono što je jako važno, a to je kada su uslovi neadekvatni. Dakle, kada imamo recimo kišu koja je padala recimo duži vremenski period, nadamo se da će biti evo tokom ovog proleća takvih perioda. Dakle, kišan period, odmah treba odraditi hemijski tretman, ali smo zakasnili, tu mislim da dron stupa na scenu, baš zbog toga što ne mora da se gazi njiva. Dakle, kad je dekavo, kad je vlažno, on može da odradi hemijski tretman. Dakle, i u tim uslovima može da značajno pomogne našim poljoprivrednicima. Pa tako je, dron može znači da radi i u tim uslovima i šta je još drugo kod drona jeste da on može da radi i kada su uslovi recimo preko dana, kada je visoka temperatura, kada je vetar preko dana, neke povrtarske, pogotovo kulture u voćarstvu, trebamo da radimo noću. Jer tada su uslovi idealni za zaštitne tretmane, nemamo vetra, temperatura je adekvatna, tako da i u tim momentima drona itekako završava dobar posao. Znači može da radi i u noćnim uslovima kada su ti, da kažemo, temperatura idealna, vremenski uslovi idealni, jer dron radi na osnovu mape koju mi njemu ucrtamo. To smo imali priliku da vidimo kad smo došli ovdje kod tebe na parcelu. Prvo šta smo radili, prvo je bilo da ucrtamo granice parcele. Da bi dron znao tačno koja je njegova... Granice su kakve su, tako je kako je, nemamo problema. Nemamo problema sa komšijama. Sa komšijama sve je radio kako treba. Komšije se ne bune. Tako je. Granice su znači dobre, katastarski tačne, tako da te iste granice smo ubacili i u sam dron. Tako da našu parcelu radimo u granicama. Sad još jedna važna stvar, da nam ukratko kažeš elemente drona. Ja sad ne znam da li naš snimatelj može polako da priđe malo nama da bi mogli da vidimo i sad da vidimo od čega se to dron sastoji. Dakle, osim propelera imamo joystick, tako, koji je ključna stvar bez koga ne možemo da radimo. Kontroler, da, dobro, kontroler. Čekaj, jel si ti bio na obuci kod Krstana i Zorana tamo? Pa moram priznati da još uvijek nisam, ali pod hitno moramo otići. Sezona samo što nije. Pod hitno moramo otići. No, ajde da zanemarimo to. Dakle, da nam ti ukratko kažeš. Koji su, da kažemo, osnovni elementi jednog drona? Pa ništa, sam dron se sastoji iz, ajde da kažemo, ove ramske konstrukcije gdje se nalazi rezervoar za tečnost. S ove strane da se lepše vidi. Konkretno u ovom slučaju ovo je DJI T100 model, znači on ima rezervoar zapremljene 100 litara, može 100 litara tečnosti da ponese. Zatim imamo, krakove koji nose propelere, odnosno elektromotore sa propelerima. Na svakom ovom kraku imamo po 2 elektromotora sa po 2 propelera. Tako da... Prođi samo s ove strane da lepše vidimo. Dobro, osim toga, možda da... Sami ti motori, odnosno propeleri su tako, kao što možeš da vidiš sad na ovome, da su pod određenim uglom. Da. Sami propeleri i sami motori, to nije slučajno tako napravljeno. To su inženjeri projektovali, testirali, ispitivali kako bi dobili savršenu tu geometriju vazdušnog strujanja, pošto se mlaznice, odnosno rasprskivači, nalaze sa donje strane. Imamo dva rasprskivača, jedan sa ove, jedan sa ove strane. Tako je. I ovo je ono što moramo istaći isto, šta je razlika kod drona i kod ratarske prskalice, da ovo nisu standardni rasprskivači. Znači nisu standardni? Tako je, nisu standardni jer vidimo ovdje elektromotore, odnosno diskove koji se rotiraju. I sama dezintegracija te tečnosti se vrši pomoću te rotacione, ajde da kažemo, pomoću usled centrifugalne sile koja se stvara okretanjem ovih elektromotora, odnosno diskova, gdje tečnost dolazi, znači nemamo nadpritisak ovdje, nije slučaj kao kod prskalice da imamo pumpu koja stvara pritisak i samim tim se vrši dezintegracija tečnosti, ovdje se to radi pomoću te centrifugalne sile. I šta je prednost također drona jeste što možemo da sa ovim jednim rasprskivačima mi možemo da podešavamo veličinu kapi. Ta veličina kapi može da se podešava u rasponu od 50 mikrometara do 500 mikrometara. Šta to znači? Možemo da pravimo, šta to znači? Prečnik, recimo, evo ti slikovit prikaz, prečnik ljudske dlake je 150 mikrometara. Dobro. On može da pravi veličinu kapi od 50 mikrometara do 500. Znači može da pravi ekstra finu maglu. 3 puta tanje od ljudske dlake. Tako je, ekstra finu maglu, a može da pravi kišu. Znači to možemo sve da podešavamo u toku rada drona, bez promjene bilo čega, znači na dronu. A ono što smo rekli kod konstrukcije samih ovih uglova i ovih propelera, jeste da on kada dole ispušta tečnost, propeleri, odnosno ta vazdušna koju oni prave, vazdušnu struju, ona nam služi kao, ajde da kažemo, medijum koji prenosi prosto rečeno, upucava vazduh. Tako je, i on upucava vazduh, odnosno tečnost, a samim tim vrši i pomeranje biljne mase, tako da imamo efekat da dron odradi, ajde da kažemo, aplikaciju te radne tečnosti koja je u njemu i sa lica i sa naličija tretirane površine, odnosno tretirane kulture. I da ne zaboravimo još jako važnu stvar, a to je
da svi koji žele da rukuju dronom to mogu da učine kako. Dakle, šta je potrebno da ima jedan rukovalac dronom, da li je to licenca, da li je to neka obuka kroz koju treba da prođe. Po zakonima, po trenutno važećim zakonima Republike Srbije, svaki dron čija masa prelazi 249 grama mora da ima sertifikat, odnosno mora da bude sertifikovani operater bespilotne letelice, a to se rešava tako što se polaže poznavanje vazduhoplovnih propisa u Direktoratu za civilno vazduhoplovstvo. Sjajno. Znači, popunjava se jedan... Ti imaš tu licencu. Tako je. Alal vera, svaka čast majstore. Pošto sve znaš, i teoretski i praktično, ja predlažem sada da mi vidimo kako izgleda tretiranje dronom jednog ratarskog useva, tačnije useva pšenice. Laki, hvala ti puno što si govorio za Agrokadar, a vi naravno nastavite da pratite vašu omiljenu stranicu Agrokadar.